Mba'éichapa ndepyhareve. Chepyhareve porã ha nde mbo'ehára. Chepyhareve porã avei. Oreru yvágape reiméva. Toñembojeroviáke nanderéra. Ta oreañuãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota koyvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'yrã opa ára roikotevẽva. Ehejareíkena oréve ore rembiapovaikue. Rohejareiháicha ore rapichápe hembiapovaikue ore ndive. Ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáicha ta upéicha. Ñañepyrũta ñanembo'epy irundy. Lección 4. Página 12, 13 ñane aranduka. Jahai porãke. Expresión escrita. Ohai mba'épa ojapo hogayguá ndive. Escribe qué hace con su familia. Emoñe'ẽ mba'épa ojapo Rosita hogayguá ndive. Lee qué hace Rosita con su familia. Hay 3 partes. Pyhareve a la mañana, ka'aru a la tarde, pyhare a la noche. Rosita. Mba'épa ojapo Rosita. ¿Qué hace Rosita con su familia? Pyhareve a la mañana. Che apu'ã poteĩ aravo jave. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Ajahu ha arambosã. Me baño y desayuno. Upéi ajohéi cherãi ha chesy chegueraha mbo'ehaópe. Luego lavo mis dientes y mi mamá me lleva a la escuela. Ka'aru a la tarde. Che ahecha tele sapy'ami. Yo miro la tele un ratito. Ha upéi ajapo tembiapo mbo'ehaópegua. Y luego hago la tarea de la escuela. Pyhare a la noche. Che ha'u tembi'u. Yo como comida. Ajohéi cherãi, lavo mis dientes. Ake mboyve che ru omoñe'ẽ chéve mombe'urã. Antes de dormir, mi papá me lee un cuento. Muy bien. Oĩ porã. Hesakãpa peẽme. ¿Entienden? Ko'ápe cheru ajépa. Jahecháta ko'ág̃a tembiaporã tarea. Embohovái ha ehai. Responde y escribe. Mba'épa ojapo Rosita orambosapa rire. Vamos a hacer una pequeña variación donde dice, acá vamos a poner, dice oho mbo'ehaópe. Bueno, Rosita orambosapa rire ojohéi hãi ha oho mbo'ehaópe isy. Entonces, la respuesta de este tenemos en donde dice pyhareve. Pyhareve. Ko'ápe. Che apu'ã. Entonces, ohopu'ã. Tercera persona. Mba'épa ojapo Rosita orambosapa rire. Ajahu ha arambosã. Upéi ajohéi cherãi. Entonces, en vez de ajohéi, ojohéi. En vez de cherãi, hãi. Muy bien. Oĩ porã. Ko'ápe jejapópa amoĩpa upe tembiapo.
Upéi he'i ñandéve mba'épa ojapo Rosita ho'upa rire tembi'u ko'ápe. Pyhare che ha'u tembi'u ajohéi che rãintéi. Péicha noja'éta ko'ápe ja'é'arã pe ajehaí'arã. Vamos a escribir. Rosita ho'upa rire tembi'u ñamoĩta chupe ojohéi hãi. Ikatu avei ñamoĩ ojépohéi. Lavarse las manos, ojépohéi. Oĩporã. Upéi ejercicio 2. Mokõi. Mba'épa rejapo nde rogayguá ndive. Ehai. Haces con tu familia, escribí. Upéi emohanga, luego dibuja. Tenemos acá 1, 2, 3 cuadros y a la derecha también jaguerekó mbohapy cuadro. Pyhareve. Che. A la mañana yo. Apu'ã. Acá póngale la nasal sobre la A. Ah. Acá no me salió, no se entré la ajepohéi. Siempre lavarse la mano. Ajepohéi. Lavar la mano. Arambosa, desayuno. Upéi ajohéi che rãi, luego lavo mi diente. Ajapo che rembiapo, acá hicimos una variación. Ajapo che rembiapo Classroom pegua. Hago mi tarea del Classroom. Ñamoĩta ko'ápe. Vamos a escribir y acá dibujamos. Ko'ápe ya dibujaste, ko'ápe jahaíta, ya escribíta. Ka'aru che, a la tarde, yo. Mba'e ajapo ka'aru, katuamoĩ ahecha tele, amerenda, añe'ẽ WhatsApp rupi, videollamada rupi. Pyhare mba'e che ajapo. Amerenda avei ha ajepohéi ñamoĩjeyta ko'ápe, lavarse la mano. Ajepohéi amerenda. Ko'ápe avei ñamoĩjeyta pyhare che ajepohéi, lavo la mano. A cenar, ahecha tele. Ha upépeve jahaíta ha ko'ápe jadibujata ko'ápe. Ha upe ipahápe he'i ñandéve emoñe'ẽ ne rembiapo nde rogayguá ndive. Lee esto que escribiste ko'ápe, ehaivakue, eleemín nde stýpe, de túvape, léele a tu mamá y a tu papá. Oĩva pépeve aguyje ahátama tereho porãite mbo'ehára.